n'ubundi uru rubyiruko amazina bagiye kudusomera bari bambwiye ko bafite imyanya rwose itarenze iminota 10 nkurikije gahunda bafite ko bayiteguye. Reke twinginge bano bayobozi mu byubahiro byabo uru rumuri baducaniye bihangane babe bagumye hano, hanyuma aba bana badusomera amazina tubone gusubira mu myanya. Murakoze. Reka dusabe n'abandi bose duhaguruke twese hanyuma dukurikirane iyi gahunda. Karibu. Duharanire kunga ubumwe, turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, twubake u Rwanda rutubereye. Twibuke ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, by'umwihariko abahoze basengera kuri ADEPR Cyarwa. Abakiri bato twigire ku mateka, twirinde iyobokabuhumyi kandi duharanire kubumwe. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda si impanuka yarateguwe. Ubu u Rwanda n'abarutuye tubabazwa n'ingaruka mbi zayo, ariko Imana yunamuye icumu, ubu dufite icyizere cy'ahazaza. Nubwo u Rwanda rwabayeho n'icuraburindi byateje ubwirabure, ariko Imana yari yarateguye inkotanyi nk'isoko y'umucyo turimo none. Jenoside ntikongere ukundi. Twibuke twiyubaka. Mumfashe twibuke. Turibuka Iyamuremye Antoine, turibuka Yozefa Dada, turibuka kandi Murangwa Joseph, turibuka Habineza Jean Legrey. Bose bari abakristo beza bakundaga gukora umurimo w'Imana. Turibuka kandi Pelagie, turibuka Uwimana Vestine, turibuka kandi nanone Twagirimana Damascene, turibuka Musonera Alphonse, turibuka François. Bose bari abakristo bakoreraga Imana batizigamye. Ikivi basize tuzacyusa. Twibuke twiyubaka. Fasha twibuke. Turibuka Emmanuel, turibuka kandi Ntarengwa Michel, turibuka Gapira Pierre Celestin, turibuka Uwitegetse Mathilde, turibuka Nyirahabimana Liberata, turibuka Bizumuremyi Alphonse, turibuka Ndikumana Janvier, turibuka Nkusi. Bari abakristo beza n'abatuboza ku mitima yacu. Turibuka kandi Ruhugera Antoine, turibuka Mukamasabo Francine, tukanibuka Nshimiyimana Vedaste. Bose bari abakristo beza twarabakundaga, tuzahora tubibuka. Twibuke twiyubaka. Twibuke tuniyubaka, duharanire kunga ubumwe, turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, twubake u Rwanda rutubereye. Imana yaturemye mu ishusho imwe ngo duse nayo kandi twitware nayo, ariko umwanzi Satani asiga umuntu icyasha batandukanye nayo, ubwo abateje na jenoside. Ariko Imana yo yaduhaye Yesu Kristo. Abamwizeye by'ukuri ntibakwiriye kurangwa n'amacakubiri. Yemwe mwazamwe, mukomeze mutware gitwari, kuko ubutwari bwo kubabarira niyo soko tuvoma ubwo bupfura. Kandi erega nimuhumure, abacu tuzabonana twishimane. Nubwo habayeho guteshuka, ariko wowe waguye mu mwoshya,
ufite amahirwe yo gusaba imbabazi kandi ugahinduka, kuko ntutuje ariko Yesu niwe yapfiriye. Jenoside ntikongere ukundi, twibuke twiyubaka. nimumfashe twibuke. Turibuka Kankindi Agnesi, turibuka Sebagenzi Jean Bosco, turibuka Ngirinshuti Theoneste, mumfashe twibuke Kayisire Direkuyo, turibuka Kanamugire Peti, turibuka Kanamugire Kiki, turibuka Anastase, mumfashe twibuke Kwizera Zebuloni, turibuka Bitutsi Theogene, turibuka Anastase. Nyagasani abatuze heza, ikibwenge tuzacyuza kandi ntituzahwema kubibuka, tuzahora tubibuka, twibuke twiyubaka. mumfashe kandi twibuke. Turibuka Sangwa Agnes, turibuka Bitanuzire Lambert, turibuka kandi Ngiruwonsanga Jean, ntitwakwibagira turibuka Murebwayire Janvier, turibuka Murara Maritini, turibuka Ndekezi Buhigi, turibuka Munyakayanza Ignace, turibuka kandi Ishimwe Daniel, twakwibagirwa kwibuka Sylvestre na Madamu we Vestina, tuzahora mu mitima yacu, tuzabibagirwa, ibyo mwasize tuzacyusa, twibuke twibuke. Twibuke tuniyubaka, duharanire kunga ubumwe, turwanye ingengabitekerezo ya Jenoside, twubaka u Rwanda rutubereye. ahari umwijima ubu hari umucyo, kandi umurika no mu mahanga. Cyo nimuze tuwugenderemo, turwanye intandaro y'ingengabitekerezo ya Jenoside aho iva ikagera, bityo twubake u Rwanda twifuza. Ababyeyi namwe barezi, nimutwibutse iyo tuva kugira ngo tumenye iyo tugana. Mutwibutse Kanyarwanda, muturinde iby'amoko, twimakaze ndi umunyarwanda. Tureke kuba bene Adamu, ahubwo tube bene Imana. Jenoside ntikongere ukundi, twibuke twiyubaka. maze twongere twibuke. Twibuke muka Murigo na murumuna we, twongere twibuke Niyonsaba Françoise, twongere twibuke Nyetera Eugene, twongere twibuke Bigendinda Claude, twongere twibuke Byaziga Epiphanie, twongere twibuke Hitimana Mathias, mufashe twongere twibuke Mwumvaneza Celeste, muzahora ku mitima yacu, twongere twibuke twiyubaka. mufashe kandi nanjye twibuke. Turibuka Kabega Juvenali, tukongera tukibuka Nsengimana Vianney, tukibuka Ruboneka. Ntabwo twareka kwibuka Safari, kandi nanone turibuka abana babiri ba Michel. Julia nawe turamwibuka, ntabwo twamwibagirwa. Tukongera tukibuka Ndakaza, kandi nanone turibuka Gahama. Aba bose bari abakirisitu beza bitangira umurimo w'Imana, bazahora ku mitima yacu, ntabwo tuzabibagirwa. Kandi natwe abariho tuzaharanira yuko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Twibuke twiyubaka.